Bishop w'ubureberezi bwa East Rwenzori Diocese ayirekera ko abiciriza bariyo nibeyongera kutwarwa edini zo bahabe ekinde cyari kugira ngo kiresurweho okwikiriza kuce mwari n'abafumu baratwara naki n'abana ba manye bindi ugamba ibyabiro weitu harabi biro mu wike weitu haraba abafumu makagara yuko waljaho murjaho nubwo kunyama kitanda uyifugire bibaza obwa rukwebembero kushabo mu burisobo ashabira bicirizo kufayo munonga hamagara gabo okurinda byo bahangwa hamwe no kwetantara abafumu kandi ngo bongere entunguko makagabo uyije umushweka cha ukuyikuni nugura kitikona ni amadini geje buri dini yona arabona abona bajwire echayo ahiguratira kakufikini kama salamu abana bakaza batiro mugavero nkaba sister nawe edini zo nazo abaronda barukika 93 nubo babasize kutebwa himikono kandi abantu mukaga bahindukire okurugomonyekireze zindi abana batebwe imikono rizoba 93 harimo abatona n'abakuru ukabona ko 93 kandi ecompo n'entunduka umuvyo mwoyo kandi twiyema amasonko bulisa mukaba ko bamara kukamigwa kabakuristaye nebitubejesize baje kugenda bahindure n'abandi ushange twatungwa twarwo mwedara twaze murinda yatebeze njiri yo kugira ngo tugaruke busaka turuka kuguma mu bibi kandi bamwe bikiriza Kristo abandi barwo mu makereziya no muri mu ngoma abicirizaho n'abashabirwa kufayo munonga okuza abana babo kandi ngo berinde no kunywa amarwa amakuru agagasha kwa Anthony Twine.